ole thlir tu ten zawai in chi bai le vekule voin hi October ni sompali kumsan hi somni panga thole ni nia tunla hian Israel le hamas te inkara inrem na athleng meka rampatni te inkara loma wanga mi tuitlak na po atam khop mai achan chu an mi shen mek te le tanin han khung te anin chu asak to na he hianin mitam takril ru khoi ni ti chu ni zan lama khan Egypt rama Egyptian Resort Sam El Seikan tia chuan summit nei ania heta hian Gaza inrem na thlen thei nan khovel ram shoi tu te chuan phone khomani US President Donald Trump ba ka hian Egypt Qatar le Turkey President te po antela heta hian inrem na thuthlung chuan sign ani Donald Trump chuan ting hian a soya ni thar le ni du tak mai chu tu na hian alo chuak le ta siam that na thok torin bulatan le thei ta tin a soya khovela ramshoi tu sang Israel le Hamas inkara remna thlen thei na na thei top chu tu te chunga lom thu chhoi bok ani We have peace in the Middle East, and it's a very simple expression, peace in the Middle East, and we've heard it for many years, but nobody thought it could ever get there, and now we're there. Tin hemi ma hian President Donald Trump hi Israeli parliament apo atel tho boka heta hian thu soi le boka lawmakers te ma chuan hun rei taka chang towa an lo top to na chu a top ta ti hin a sei bok ani Israel chuan tuna hian Palestinian mi taninan khung mek mi zan hi somnga te chun chuat towa tin Palestinian mi tho mi sang khaza sari Gaza kumni chung in beina an nei laya an mi man te chu an chuat don boka hei hi Israeli mi le sa mi somni Hamas sin an shen mek tenen anin thleng don ani tuna Israel mi an mi shen mek mi somni damlai te an chuat tur ba ka hian Israel mi le sa mi thito mi somni pariat te ruang chu thon kir tu ra ti an ni boka hei hi trama peace plan first phase a anin biak dan ania amaro chu hemi chungchang a hian buaina neu au mek ni na lang Donald Trump chuan tiang hian a soya kumsang thum chung zet mai Middle East sa remna thleng tur hian hun a local to thua soya in OEM in ring theim tin a sei chuak hi ala chan chu he thil thleng hi thil thleng thei lo tura ngai ania in remna hi entik lai mena thleng ngai lo bok engtik lai point rampatni te inkara hian indo na a thleng reng thin ani With the historic agreement we've just signed, those prayers of millions have finally been answered. As you know, the hostages have been returned. ti chuan he samita thua sei zo nu hian President al-Sisi chuan trama hi Order of the Nile chu a hlana tri gold manga siam chu a ortira he hi Egypt rama choi moina sangber ani Egyptian President chuan tuna inrem na thlengta hi anrama bung thar ani thu soin tin chumi pialama thil thleng ngai lo le thil ro pui tak ani thu sei bok ani US President in Egypt summit aman pui ma chi hian kan soi tawng khan Israel lama po hun man pui to tho boka kumriat liam nuwa avoi khat kal le na ani tin Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu point thu soi vela bokin US President chu an thian thatak ani thu soya White House President chu to chuan ani anga thian tha hi an la nei ngai lo thu soi chuak hialani and expand the circle of peace. Mr. President, thank you for all you have done for us. I have submitted your nomination to be the first non-Israeli recipient of the Israel Prize, Israel's highest award. As to that other prize, tuna chuan engkim adang lamta Donald Trump US President atan thlantlin ani le chi khan engkim mai chu aron danglam chhota Israel tan pon thilom takani tina soibok ani US President Donald Trump chuan thu soi vela bokin Israeli Prime Minister
Benjamin Netanyahu chu thilti pui ol samtak anilowa ni Mahse la hi ama tiro pui tu chu ani tiin asoi vele bok ani tuna Gaza inka hai an puan ta khi zirtop ni liam ta changa an man chan to kha ania Israel le Hamas chuanin trama peace plan point somni asiam chu an pom ve a tuna hian inbiak na dang an nei le don bok niin niu sang chuan an tar lang bok amaro chu Egypta summit an nei na Benjamin Netanyahu tel velo eroing soizui a lo khop maya Egyptian presidency nam puan dan chuan Netanyahu hian Sharm el Sheikh peace summit chu atel thei don lo niin an puanga achan chu sa kholam thila an chol ni wangani chuwangin ni zan lama Egypt rama peace summit an nei na chu atel pui thei talowa ni masela hei hian mitam tak soizui hloa Netanyahu hian rom man na dang anei niang tiang te pon an pu le to boka ni masela hei chu rin dan le ngai dan mai ni ti kha kan sia ta cha ome report sang atanga landanin Israel hian tundin muna Palestinian mi sangkhat zasari som pare te chu an chu afel le vek to ni nan tar langa ni masela heti me lai ka ra hian in remna mumal tak an siam hnuin Hamas lampang hian an ti tur an ti ve tlat lo ni na langa achan chu Israeli damlai ang shen mek te chu zalen vek to masela Israeli mi le sa thito ruang somni pariat tuna latang mek zinga hian pali chau Israela hian an thon kir niin newsuan an reporta hewang hian tuna hian buaina dang omle deuta ni na langa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chu tuna Hamas te che dana hian alung oilo le view to ni poin an tarlang bo hetianga Hamasin anin remna dananga an che ni lo chuan Israel hian Hamasi abele mengem ti mitam tak ngai dan le rindan ni mek chuni ole kha Israel le Hamas inkara inremna baka inmu thiam lo na thleng chole mek chungchang ka darlan thei chu anie